ترخات ان شاء الله و مدرسه خدای تعالی مبوی چی یا خودی پیغمبر دایه 8000 من 8000 من برای یا خودی پیغمبر دا قربان بو خاطر قرآن بو خاطر ایمان بو حبیب خدای هذا قلت جاري راح ياخذ بو خدای پیغمبر و مدرسه ملچکی زاری نتیجه خوینه جریا پیسچی دای عالی خوش رنده و کافرانه باش لکرنه بردایه بو یا خودی پیغمبر خنا زینه حضرت فاطمه عایشه ام جان خو فرات کش خدای خرا جبوی خاطر قرآن جبوی خاطر ایمانی ام هر دای ماش کافر را حاضر کافر چرد کوزا برافا زالمانا نیجن وانا دتسن ام ناترسن دایما سری می بلندن ام ریا خدا و پیغمبر خو تعقیب کن سیلای من بعد ریا خدا دا شهید بو برا kafir me nas bıkın em askeri halıkın em jdağa haber nazım. Kardeşlerimiz, çocuklarımız burada dini ders öğreniyorlar. İslami çerçevesinde ahlakları genişliyor. Yani düzeliyorlar. Yani mahallelerde çocuklar yani dolaştığı zaman orada daralıyor. Onun yaran ahlakları çirkinleşiyor. Ama burada çok güzel İslami çerçevesinde hem büyüyorlar hem ahlakları genişliyor. Hem çok sosyal bir hayata girişim yapıyorlar. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın burada güzel yetiştirilmesini, İslami çerçevesinde gelişmesini, yani büyümelerini ve buna çocuklarımızın İslami çerçevesi içinde Allah yolunda büyümelerine hiçbir şekilde hiç kimsenin engel olmamasını istiyoruz. Çok şükür Xudaya mara ümmet tawine خدای تعالی مج ایمان و قرآن نک ان شاء الله باذن خدای و پیغمبر خدای تعالی و حیات و درا و ثابت بکه ای برادا daha gelişme evi باذن خدای اگه کی وانا بجان خو بمال خو بجادله کرج بر خدای خو اگه کی و ظالمانه پیل و تزاغ ورا قرمش دکنسه خدای تعالی واجب بین هدایتی اگر نه هدایت ise دوری me خدای بلا خو پیدی وخدای تعالی مج ایمان و قرآن نکه خدای تعالی ان شاء الله yardımı devamlı مرد شینه و حمد سنا خدا را امت تاوینه و اوی درا لگوندا اگه بجانه و اگه مالی خو هر طرفی وی گشکا yardım کرنه خدای خیره گشکا قبول بکه خدای تعالی daha و درجه yükseltmiş که mezun بکه باذن خدای پیغمبر اگر کی انبیا الله خدای تعالی daha ve derece ve mezun bıkı utiş bir kesici nay utici cari riya İslamiyeti dahi eğer ki em bacani malik mücadele nek bu riya خدای تعالی ذاتی یا ام دانش بوی ویر روا ام جانی خو فدا دکن ام مالی خو مجادله بکن کی اکم ویر یا قزنج کن باذن خدای و پیغمبر اگر کی خدای تعالی اک او دشنجا جاج قلبی وضع هیسه اگر قلبی وضع هیسه خدای تعالی تفرست ندی Amin. Ardi mene akwa sanatçı ardim he jabur ya khode dedim khode taala ma sari qapi ki khira ome terajegin bur ya khode dai boy bismaniye dai mujboy khalqi jorin dai akwa ardim he bur ya khode